ole thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in chibai le vekule hey Donald Trump awangin khovel pumpuya buaya India po aron kangkaya tisuanin India sumdong mi tam takte tuna hian an mang ang mekani tisuanin India le China te po kan inlung rual pha maro chu China in an zengai te an chu alea hey Trump awangin China po an boya Donald Trump chun China aron vo lea putra ma hian in Indo hi achau zek ni berina langa tin an ramtan eng po ti a huama ni berani India po amang ang takzeda an jet engine le tur te po hei ti hianin tramaten min thul san le mayan lawani mo in India hi tuna hianin USA wang hianin kan mang ang viawani eng po ni sela traman China avo remna adu tak em ti hi kan siaranga hei remna du angin an langa amaro chu US ni na dik tak hi hei hriat tura om chauzelani ole kan kaltui main online games entertainment ni bok bejeli hi lo mel hriat verole tuna yen in Sunny Leon le Bengali star Nusrat Jahan te ponan kelme kani bejeli hi hun ol no kana thata kaniya tisuan in vo India in sign up khanin cheng sangkat za som pakati welcome reward idong thea promote ko da try and reach 80 100% welcome bonus omani tisuan in extra yan 300 bonus si idong thei bok ani special event a hian unlock zaruk somruk paruka oma weekly bonus gift worth 60 million hu LED TV tablet le smart suit hi adon thei ani bejeli hi download la zani hi idong theia Facebook lama review wa try za somma tanga zatum somnga reward omani download section hi comment section lama kan pine Traman China avo remna adu tak kem Donald Trump hi USA president ani baka super power ram ani miawa wangin at sehlekhi news an ngal hrimhrima khovelin anga event ani tuna po boruak kanei le to China rare earth a 200% tariff lak ani mai theia heti rorian Trump chuan China hian ka tanei nuala ke chuan ka thaturu lutuk incredible card kanei ma se ka manglowang kaman vai chun China chu a chevek don ani ati rare earth magnet min penge ngei turani min peklo chuan 200% tariff emaw thil dangani yang ti in asoyani rare earth hi hei atop lama te pokan ngai thlanga Mizoram a chi MT puhriatan aron soina hi kan ngai thlave don bokani India external affairs minister S.J. Shankar chuan Russia oil lalut tamber kan nilo China ani gas po US Russia atangin tamtak alaluta EU hi alalut tamber anni in kasria hetianga India laka achema hi tranchan mumal neilowa thil ti ani ative bok makhop mai Pakistan atran matin asim munira an sipai ho tu tekha an filmar sar tekha tramanen zanriate an lo kil tlanga tisonin Pakistan lampon USA atangin tikha nuclear mangi minon vo ngamani aboy thakop mai remna du tu anga soile hriat ani thina nangin chu tiang mi chu ni in i vm adu du runtu adu du puitu Ukraine Russia boina po Ukraine US le NATO ramten ral thuam tam tak an supply baka sum tam takin an puya thren khat pheichon Russia economy ti chiat nan US and Ukraine hi afui porni in an ngaya ni hi thil ni thei ani veni indo na hi toplo se andu ma zokina langani tisunin he puzairem thangan into US boina are theilo tarif wanga har satna a omhalti inaron ziaka kanan share vele ange Donald Trump and India laka tarif 15% alak chu mantran anita a India rama chuan textile industry 10 an turmal pangmaya an khar close titi ngalani mun thren khata chuan hei wanghian ep to party congress lampo lo lang vatin Modi sarkar chu ma langal vut turin an put Modi po hian so lovin ma ala renga Japan nen po insum don ton na di lian tak an nei don ani tin tu na tarif wanga har sana tok mek te tan hian special package enge motak chu asiam hal turangai ani bok US lama po mi puilung oilo an tam ve hle thowa thilman asan chaudor wangani US hian amamo generic drug sa chon tarif fi ala chunglo Trump hian du tu anga rualin aram nge ya po du lo tu an tam India tana sum don puilian beram anni wangin India tel lo chon boy hat po a om viau heti la hian modi hi atlom du ri bik lova ngol a chua ramdang ador charcharani hi USian India rama lo nei tu tele dairy farmer thlengin thunun vek dominate atum ni in soyani
ramdang laka thik tu chesi lova heti taka India laka athik thu achiale Russia in Ukraine do theih na chana India apu tlat mai hi chu hriat thiam har dawani Russia India palai chuan besdir kan nei na apiang kha kan tan chuan a tha ani maya kan dor zelang ati ve bok Donald Trump awangin India kan buai mupani a buai thak khop mai tunjing hi Monday morning ania na thok tu te college kal te school kal te le office kal te hotan chuan Black Monday ti chenania keini ve to chin pensioner to chin tan chuan in weekend an reng to chol ni reng to chu wangin tunjing here kan thok wi te the serving hall te Monday Black Monday ni lawin working Monday nia na kan thok te kan lom job tu ni an lom na khan na thol lo ni lawin na thok kan lom pha job tu ngaya chu wangin Monday morning mo thojan jing tha par mis chuani tu jing thil pakhat wan ti ka tuma ke ma lai jo le mining lam pang thil se tuma chu rare earths metals and rare earth elements khani tani mani lok po kharin chanchin bua national paper ate national media print le video ina chok tawa khata kharin khovel local chokzel ta tuna India le USA inti boy vel te le khovel la mi economic partnership and the alignment an thak chokzel na hian India hian India hin la boss vene mo India hian khoi ramma thu oi tum big lawa aman na tum ta chu wangin tuna BJP sarkarina India samni samni pasaria viksit bharat anti tumna ko ngai hian pada main moti ka ho gene India mu shwen tumane sap ni emaw mi haman ni emaw enga ma khanin kher bit fak tak lawani chu kan sei phada chumi kong chhoze la chuan khovel lo chang kang to hian rare earth metals and rare earth elements mo kami ho kha ene kan tiang India hian ain to del tok lawa chu wangin India hian rare earth metals sakha in to del turin ma ala dona hemi mizoram le chin inkar borvel helai borvel hian rare earth elements rare earth minerals coming amaya chu barmalama chuan om ti kan hreto reni de pok chromite ti thil nang boi pin hemi base metal deposit kan ti kan boi pin ve to auma atama upgrade po tha chuan chumi ang borvel chu India ram hian aum anda don nge ni a chin ngen hian thokho don nge barman an thokho nga khalai ti borvel kha nge khalai le chot re at elements kha le chot om tak tak ni pe chuan kan thokho te langai dona le nu ya be lu chot don nge ni ting le don la shela ba a omin an ringa chu om nge om lo kan se fo chu mining a chuan ke si kha chaw om pon omania million ton om pon omani thoba apoi mo lai tak chu le chot tham le chot la kin omem ti ka poi mo ta tin mineral ai hen apoi mo le ludan zerin etina lunga thei te chinai te chu atam lu tu ka kan le chom mana kha asan bewa a hal na ma tem no se chon la chok lo me ya amor tu chun rare earth elements ho ka chu a le chom man kha to ma sela le chom ngai na strategic minerals of national importance in Italy chu hamin I atlo hexel pon le chom ngai thil thom tani antinan rom to chak ta ko in to lu te ko 200 minerals ka Mizoram borvel akian Burma ne na kanin fi na chok borvel chin hills mo chin state ne na chok borvel ominan ringa kan mi thiam tan Ministry of Mines noya hey GSI kan ti Geological Survey of India ta no ma tina le cholam pon kan suk tho to na Indian Group of Mines of the name to ko china sa posing se to nga suk thong bereng to a suk thok bereng to a tin ke hi Bhubaneswar kumma kom to bangin Bhubaneswar ko omlai khan chromite le rare earth ka inspection ka tin nem beran ni chu bangin rare earth chang in zoom pretend ka het ve turin kan se donani inge rare earth pui mo kan ti photanga rare earth pui mo nem chu consumer electronics le communications a pui mo ma chuan electric coal ti te wind turbines temi thi tanga current siam nang chi te permanent magnet siam na ta pui mo the clean energy technology santi chu wind solar ting chi song ate pui mo tin catalytic converter santi chu hemi pollution ti clear to ta na pui mo le healthcare le national defense pui mo hemi India na tu na pakhat gender dia lama chu national defense ni mani khan
Prime Minister to say all India radio apparent review to katakan India tumchu Israel ina Iron Dome and the Ayatang Council in India a defense improve tuma chumitan chun rare at minerals kapoy mota chu hain ranglu to priority lu to gin hemi Tin Hills of Burma land Mizoram in cardboard vessel kan say India plate the Eurasian plate and the China plate in Sudna Lai Borvelum Konia Kaka le chung tuk the Cameron for Chona Lai Belka and the Ania Chuan tectonic movement of Van Telin Lunaram Kadina the Po Chan Polonia Chudram John Lelung or Sabna took the Kamika Aroin for sure Nual Tony Tipo and Seveka two Mizoram Matangian Latanium India Matang Latanium Nani Burma Bechet and I don't think and Zong Don any Chuan can share to June apoy mo na kan say to ka cover future at one kan elements kan minerals apoy mo better to rare earth elements ni tani maseng ating rare earth elements ni like kasi nga rare to vang ti na niya vang avan to vang lu tuglova rare earth elements ti som pasari la uma avan to vang lu tuglova amaro to boy khap to hemi kan ti alam atam thamong hin om ve lo ni lai chu tham min om lova claim in oma chimi lak so how pa emma a mining course ka mining ka harsa ataw ne le choka antina kezi khalla chop turin kezi zavel te lungdang changkang lo lungdang ka lai tel ve ngai tane chu wangin concentrated in om lova chuan economically mineable reserve ani na ka om talo chu wangin rare earths te ta ka chun khowel pu pe chuk do fek amania amaro chu le chua tham tak local le chok turin a theilo ani chuan rare earth elements an tia chu wangin a technology te a course kha ma how tak emaw bang ni tani chuan rare earth elements kan ti chu ni som pasari a chuan lanthanides elements an ti ho kha som pangani lanthanides chu kan nei venual india ma po helai hian hei kan se du lo chu hen ho hi khuta Orissa ko mlaya Bhubaneswar ko mlaya Indian rare earths ho mines global pura kan mines inspection kon tania sample ka hon vetania lekina karon soi pianga close up in kan la hen ran la bokanga chu kina khot ni sela chuan lanthanite elements hi som panga oma chu no scandium le ytrim bokani ytrim to pe kan level india na mai yan chuan ang teng rare earth element chu kan ba hai thei don chung lo kan soi ve me menga cerium ti te dysprosium tite, erbium tite, europium tite, gadolinium tite, holmium tite, lanthanium tite, lutetium tite, neodymium tite, praseodymium tite, promethium tite, samarium tite, terbium tite, thulium tite, ytterbium tite, yttrium tite, scandium lithium tite tani. India rama chuan kasian khan Reras kan niamor chu India rama hian a heavy ka kan nei lawa a light kan nei thungani ari da kha a tha ho ni box ni chu chuan India chu ka thlet angin hedi chunga kan mang anga modi ta ho kan sarkar shoi to India sarkar shoi kan mang ang ta ka man mo ta an son chun na chang po hi a heavy light kan nei tok lo ni a light rare a chu kan nei tha mora chu a heavy kan nei lawa chu helai par mo bor vela hian zon kuma besi sang tak ani ni di khan theda poi mo tin man lai ni tolo technology so zela di ngani satellite imagery ti ba sang thala ma chang ten om du na ten sia tu na chuan lok vakin alai chok lok vak lo ma sela claim zong te po om sela ama mo na na em wangin india khan lai chon rim atum don ani aphu oma aphu nu tu lok dan oma ta chuan tin kan lo tel veng kan thlai te tin ro veng a geologist some mining engineers ang karlo point a motor khaltua restaurant hong tua mo chemist ka kateng khan ngani computer engineer ombe ka te tani dikan soi dua chuan India hi khovela rare earth elements like chop ninang resource lo like chop tu no like chok chu sam vak lova a deposit thim kha khovela lianber pangana niya chuta chuan India rama kan rare earths chu monazite minerals an tlam pui monazite ka alom lok gen thin ka dikho alai lampang ni a heavy ka ne voklo chuan alan darin hetia anhang ngai to me ya an ti me chuanin
India ma hian million ton mak ta doi som pathum air or ton mak ta doi som pathum air or hi rare earth elements kan neya chu ta chung zu tamber chu mona zai san ni ya chuan 50 to 60% rare earth elements omani antine chuan India ma chung kheng rare earth an hu chuan tuna me chuan rare earth hu chuan na India ma hian atam lova coastal area anti ami Bay of Bengal to become the Arabian Sea to become the ku ani ben wala mars ko se tong khan du thu sa min den tong del lawani India ma chuan he coastal beach ante yan Andhra Pradesh ate Orissa ate Kerala ate Tamil Nadu te Maharashtra te Gujarat te nitane heng state how kan se ngin different kam nei beach mo ne khanita tuna India ma kan minerals rare as mineral rachwa tamber chu to become ani ma se to become song om chung lawni kan he tu chuan Jharkhand ate West Bengal ate Tamil Nadu ate po to become ni lawa he ta khomol chunga omin an hiani chu wang kan chen se tong kan heavy rare earth ni lawin India ram kan hi light rare earth ni chu heavy rare earth hi tuna kan tu piber kan ron video shem chana po chu India helai Mizoram le Burma kar hen tu ra angai bangin rom boi boi do ne chuan India rama rare earth te hi chu ngai ati tu ho per company khamo ra se lo khanita atro chuan India rama chuan akhoi tu ber hi kan se lo kanga Indian rare earth limited IREL antine IREL mun pi ber chu tuna chuan anlai chuan na bon ber chu Gobalpur beach india Orissa chu ka vocal ve na he tuna sample hon panga som pasaria khan panga chu lo ne ton hi somvel kan mo kate kalo prakwal ngai khela panga mumal tingalo le ne ya hemi sample panga hi and du tan inar en theya en man om lawa thoni duhun huna en theya chunni sela chunni lo chon boi lap thina chuan zirlai te geology student te mining student te po khalampang tu version film journalist te tu version film ta en kan phal o kulikona chrome house kulikon te taka chrome house oma rare earth elements ho ka ataka muturin kan nei ni kulikona kan nei ni tika kan se du ni o chu duhun huna en the Indian rare earth limited ho kan an siam ani chu mo siam ta chuan chumi nuwa chuan concern khan tuna economic extraction kan lati lawa industrial scale kan lati lawa chu wangin India aman mo vesia chu wangin Orissa ti verte me different kamanti den baka a heavy big amamo a quality traffic timela ni rare earth le khatiang kan duang mu na tu ang kha zoram na pamra fe ve do ni bi kha se du kore ni tro tuna karon sei zarzalang khan he sample ka kolkati kha he hi silimenite ni ha mo silimenite chu Al2O3 SiO2 tenia Al2 SiO5 te ponitani silimenite hian kan shetu chu alumina le silica tani he hi rare earth minerals rare earth elements pakrani o he silimenite lete na chengam ta he silimenite podenia chuan apatina kan enle apatina chu garnet ani tani garnet chu a chemical formula X3Y3 nia chun SiO4 ania hi under bracket 3 le ta hian XY ka tension chu Y kha calcium ani the magnesium ani the iron ani the manganese ani the Y kha aluminium ani the chromite ani the iron ani the thorium ani the tani chu he melin and langcheng lok te close up lo he garnet ani ngo man dang om hemi sandpaper ata point mang i rare earths ani na tuna kan sen khan o he Gopalpur beach Indian rare earth limited ho lai chuanami inspection akan kal hian sample kan hon beti ni che in thleng hian bil kon thleng kalo hona boinia India ram sarkar pumpu yamin rare earth anlo ti thap ta thuta chumi chu kan tilang lai lokani ha kan ta chuan lai hi tilango hi ilmenite and the ju iron titanium te iron titanium combination ni iron and titanium combination ni en chite ka se me atla se la ka titanium na chunitani mo hi rare earths elements pokni ti kan
Hin le kan nu lai hin la thiam mel fu kan vai kan chorna nia na khelo hei hi monazite an le ta ni monazite chu La oma Ce oma Y oma thorium oma chun phosphorus oma uranium te po amni kmo hei lanthanum La lanthanum nia Ce kha cerium nia yttrium chana kan lam ho kmo thorium le uranium te po atelani hei hi monazite ania hi po hi Orissa Gopalpur an lai chuni hei Here, close up to there. Pakhat tani, chuan, pakhat kan tileng. Hey, view Thailand dia, hey, titanium hang ni hey, enchin ula, titanium hang ni hey, view Thailand ti chu titanium TiO2 titanium oxide yang cuma chemical. Zong chuan chu titanium hlang ni chu tin khang zong kha kan han sok khani ta en thei kan ti kha in kan pal chuan pui mo lai chu tuna leilung ho chona kan sei da pui ka sei fo thina leilung ho sakna kan sei ve chiama aman chiama pui mo tuna po khang ho te kha he mi tam tak chuan tuy pui kama bichak bal ve photo no ma goa ni mo chennai ni mo kolkata khoya po khate no kan an lem mi te kha athiam le angai na hre chuan tel tang kai no mani ti dal sei duwa khovela hian ka sei khola du chu sei pho thina chu I thin le kan ni lu tuk lo ni thei ma se khovela poi mo per chu human resources ni mineral resources kan ni lem lo ni pon ti la no ma chu India tang le ya tun na ya tung jinga te social media mission trainer ziah rare saka rare enge ko chiang laute amhan na ko chiang laute tui vesi kha kan tamani ti ka mu kan to lo me ma chu jom phur takin he thil lo ton to te an le chodan te kha ngawa tin le chodan ka to te ka soi lo ma to pa ka soi khan tui pi kam ani ta tui pi kam tio noi sands come on beach sand tio lung ho khan noi balung chỉ có một chiều balung qua, khi ta khăn hẹn không hiểu mà đi, chú chiều lung sung sung ôm lo qua, Orissa hiện nay tiếng ông bị cần thiết chuan, Orissa chú cần ngay sang lo mấy thêm sau cái này làm thêm biết còn ngay có khăn phải chuan mà rồi chú Orissa chú lấy lung học sắc na bốn tập à, chú tuy quý cơ mà, thế là thằng này chết khăn, khi mình thế là tuy quý cơ mình xem thì là những khi ta Orissa quan cần thiết lang sang lo tục vật lo tục phong quý lang về là vật thế, ông về này chú kha mitlang sang mi kha alo in siama chuan weathering process in lo lung kha lo ti noya chuan lui ten ron len thata ni khami an len thak zinga khan elements heng rare elements hi arit de pol mi ta chuan an len tha thui lo wa definite kama khan om thina ni chung chu ni ta chu mi chu definite kama khan hetia lung anga chu balun definite kam balu de khot lung anga han hala han lai chi ni lawa zu long mangin longan manga longin thui tak kheme excavator kan tiam chi ngai mo JCB mo excavator chi hen an zuk no khol nei chuan an pam phea chun he ta plan da khan an lo ngai gravity hisab te ngai magnetic properties hisab khan lo khe thang le chu ta chuan khang ti pi kama vai vut kan ti atang khan heng re a chen lawang munam khop me an zuk kala Pastor Valtea, tunayan sinong amul kasiyate po provoke te ho kan mission field Orissa mission field kan tira atok to te ho peso kasway ve to nge chuan kan tinglang ham ko ba kasi photo min thiam na san chuan pathian ro pina kan ngai dan ko pathian ngai dan ko sang thina ni ti kha ba sei do ni chu ti jong chu kan ti the to ni sela in so fiat theia sen kan ti kanina po en the ti ra sen le ni chu en don kan en man om lo ba ron kal to pa ko ko na masel ko ngai ni zinglu tuklo la mo san ni lo sela de kuna pa en ti ka kan se ya India ra mina tu e ma ko ve na son to na tu lom chou je to hin re ra cha pe mo ta e mo va min strategic mirror na ti allo thei lo kan allo ba kan thei lo na minelo sine to chu Indian du thalin adu nei lo ba Japan na te pusang sona train ni po da Russia tam to na ni po da chu he da Ukraine Russia le Ukraine and geology na na ga ne chu ani chu te kon se duwa chu wangin mana pun kan se la kan ram hi
Poi một thế kan zo Nitin poi một tak kan ni ti ko hi an ni lo mong ti si mo the bi lo ni ti ka ka se do ni chu ni se la bune tan chuan ko la na hun man pe ko le zo vai le ti kan du tok to tak ma chung gar lo thim lo lang le ya mi zo ta na thil sha che mong lo wa kan se ni sat subject pakhat om le la yan mak do me chu thili a hello piang hen in ti she kan sa ta she si lo in ti she boi khap khop me a she lo chon she lo ngam me la she lo ka so la ni la wa she si lo in ti she a se vak oil te po oil chunga oil li pu chunga kan tram so ti te tu la ngai kan sei Burma oil tama Bangladesh tama Mizoram om be me tu ni yam chi te khaten chi te ka soi ve me thina ma ro chu thil pak kan se ni chu Mizoram te hian mai ing khanak an lo wa kan thret lo ba mining a hian mitam tak chuan in ti thil do le politician in tak tak ban se chu leilu ho sak de chu central alo man tir mo zela central ta ni lawa leilu ho sak na kan ti eng anga leilu ho sak na rang ka chakani amo lungma ni amo balu ni amo chinai lu ni amo thira ni amo rare earth elements ni amo a om state te kha ani tu ni top ni this got hit up mo ani tu ni top dan chen na oil and gas ko se lo ko ma oil and gas po mi tam tak so Mizoram state ta ni lawa central ho tu nei na ni te no central tu nei na ni lawa constitution apan and chuan hemi entry 53 54 ti chobela khan oil fields ti te mines and minerals te chu a regulation and development kha mo major minerals ho a regulation and development kha central sarkar ni am ti chonia chu regulations and development kan se chu etina mineral hi chi ni chen to pa minor mineral and te chu state ten an mani ma mo an nei veka state invasion ngai la ba an mani ani chom thena tu mela an mo to kan ni turan ngai minor minerals an tiu mani chung che hei lung wari lung kan ti te balu kan ti te ngai ni brixium na le kan teng chi ho no te kan ta chu ta chuan state invasion nei nan ne ya kan thu nei nan ne ani Mizoram ko hian the Mizoram minor mineral rules sang ti o ma tu an sang ni se ko tum angin anamen to a dan fel tu chang kang tu kan ne be ni kan dan ro chu effective lo ko ni chen lo kan ni se choma chu ga min kham ka sung kan thu phota en kim kan thu alai chu a license pe du so po kan thu vek tin tu mi ni lo state khatina I enjoy thei big lo amo state song song an nei rol lo chi ka kan mo vek si ko mani chu major minerals san te le antina he nuwa thei ga ti te oil and gas kan ti te rang ka cha lung lu ti te tuna po tuna kan se mo rare earth chi ko hi major minerals an ta vek ni chu major minerals thunga ro chon ani tu ka state ala ni thowa a license te permission te mining list pe tu ka concession pe tu licensing authority ka state ani shin phin pani amoro chu azon le ti ka haw ta ka wang state chen ka chu an thei kho don lo ba Mizoram kan thei lo ba chu khami azon exploration development and regulation adan kan man in based on that to sung ke poka India sarkar central sarkar union government dan siam tani the mines and minerals regulations and development act 1957 oma jimin ha jum mineral concession rules oma so an mmrd act mmr mcdr oma mcdr 1988 to Indian Bureau of Mines and Poda po man bernia rule 14 page with mangal rma mining company ho finland 20 million vel nan ba pati chena ba mutlang puya chuta ka sei chu na point rare earth mineral samo engamo mineral yan tham deu anla chodon hian tam tak chu Mizoram sarkar ta ni lo kunti no azon chuale am in pizon da na kha central sarkar akuta anei tu a licensing authority kanti a ngani kanti a mang tu tik tak ai di thu ber to ra chu Mizoram sarkar ni tuna po hian oil na ONGC te oil in that na Mizoram oil na ron sun hian hemi surface right kanti te ngari kanti ang exploration license kanti sun khalna fee te hi ste sarkar pe chuan ani tu ni lo ba chuan khati ang surface right ti te licensing license fee ti kan pe don ti shet tu ni tin ka sei la dis quarry ma balu pol ni sela kan LSC huna mo kan bisi pasa olum sek sela kan la chu mo thelo I kan huana kan leile ta lunga lawm kha kan ta ni nga lo leile palna min pe ya amar chu lunglak chu min pe lo ni chu lunglak chu palna chu
minerals minor mineral precision root Mizoram big tan chuan a awm ve a mong atan dil le ngatani chu wangin mi malta ni thei lawa I state Africa ni le no chana zung hi chu wangin kan lo shed thiam chu rare earth mineral sakha Mizoram atam thamde buta sela a lok chu 12 to 15% borewell royalty a chia kha India an thal chona man chia kha state a phui komputanga chu e pui mo ti zo chu employment zone in skill unskilled zone te engineers doctors te po lu ve the dan tu mi to na kan ne ngai kan ram phui tu tan ngai ya chu mi tur ta na kan bo se chu ngai ko ni I ka so do chu bang mi tam ta ke lo la po ni sala tu jinga article pakhat ka buwa in the post pakhat social media Mizoram tan in ma lo tu lo dinga boy mo ta Mizoram tan ko tu lo tu ga ma sa lo paper tu chon ala chok tu jing kan tel ngai kan thu lo win state na lai mo thei lo min lo ti ten na megale uranium ta ko ma megale pe chu aram pum pu ku patun ma district council reknia ke ni tu ni to lo zo ka ma chu 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 chuanin ta sei tu ma chu aram nei tu le aram noya lein noya hoble lo so ne state tani state ina kan du lo chung chu central in atively don lo mani dikha an theda poi mo chu gain ai discourage zo mo se ho zo mo nep zo mo lo se kha tu lo kan thelo ni chung mai ngama ngaya ka khet zo ni lo ve ju mo ka khet lo ko poi lo sa thak lo khsi lo ba in ti khet ka sa thak pe zo dikha ka se le lo bu mi chu ko me chu po ni sala rerat mineral su Mizoram borvel Indian tiam hanger lak so ti kan lo en don ni dikha su ni chu ko lo bu